Right, history ofana noyithi. Akekho umuntu ongakhuluma ngehistory kaMadinda phambi kwa M3 nami ngomanasi. Owesifomo ale ukuthi unfortunately lapho useyikhini. Lo mfana iclown. Ngithe ngisizwa ukuthi lo MC M3 estudio anzanga mphaphi. Kodwa ngale nje ukuthola umuntu olesikhathi esincane ku-music industry benzo yakhe. Ngizokwazi ukuba umuntu esimbozi bebulale ichorocho igama. You understand? So lapha ngathwasisa lapha. Vele mangithola ama-session yakefuna ukuthi ebeseceleni kwami so. Ngoba ama-feelings ethu what are ama-feelings? Awekatari. Yes. Ayafana. Ama-notes ethu siyavelana ukuthi ngawumfundi ubela ubebuza kusho. Nabo M3 ubela bebuza. So ngithanda insizwa uthola ukwadini. Already instrument ibisitshayelo ngezwa ukuthi ubassman otshayela njengoba la ubassman ubekhoshwa ubetshela ukuthi yenza show. Angizange bantu benkosi bebe lesholo.